kajing pisah jemut jung kipat ba ka bashir kai bat habong pat ba ka kontup yang aru bat yang ide kiba bun kiba ngiya selok churum shuning kiba wan ka ru belai kiba huon ru belai kiai gini jing cia belai kumta kanip ko omanum ai ding show banum ai power supply show government tekam dega public issue kan ni kadi ke public issue kan ni kadi ke kam ke ba lapoi syaka jing kuslai jingmut jung kipat ba te bat kataru kalau ngai kai ke ba ka nipku kala bu de kapor kala bu de kapor haka pas dang gong hakini kisngi kandum ka elektrik kandum ka light damanta te nomor kila yasiu kendian kala bu upor par pin pendep ya ka bulan April kat kan ni ke kam presiden jungi umshimdon sini udon si Delhi umshimyo ban kontak yu te la kontak iki kidon ki MLA bala yo ban keren ngi gi party leader kamut bendong ba habis syonglang baro menyekren iwe ikam tengi ledon manga ledon ba titos kum CM dah ba uderu presiden di East Khasil district Dr. nang ta ba polling do presiden di Shillong City Dr. Jimino de general secretary ng parti nga de chief advisor ng state UDP tengi simparu ya kaman ko pa ola ut ko mo IP mentan te hagajing bomdon yung presiden te ngisngo ba kani kamat ka kerki ba gide biya perkhat kamtam ba ngim simya palat yo puot ubari banian kadon kajing sutu bakala gidon ki to ki beki kenhon sing samla jong ka NPP ru kam dei ka jing pha ban weng no you power minister ngim sim ong you ban weng ya ngim sim ong ban weng you power minister ka kabinet ngiang ban weng ya ka power na power minister ban weng ya ka portfolio jong ha na mendai ban weng ya na ka ministry na kabinet tak de koi kabar kalong da kabale akum ta chief minister unyo e kalat ban perkhan lada usngap ya ta kajing dawa jungi la ne kajing ajumut jungi nama la tho suggest ngimsim dawa hiro ni ajumut ba chief minister unyo ban perkhan kumno ban penbet ya kene kam namar kala poi sedo utau puot bakat katakan nipku ke supply ke power kan orang manom ai ding shu tenak tada ni ai ke tuka ji ajumun man simno ya kan ni ka department ya portfolio power now power minister ngong biasa sih te hangta la keren lang ru UCMD nama ba nakaliang jong ke department nak sarkar uladai officer ba khali ba pej itu te nak tadau ya ulong lang hi kum ju te kani kalong ka kam ke kham ke kalau time bound labu di kapor ti nomor tadaw kapa arpan kam de ga kam kapa kat hadu benda khot lut ya baro nak benta ini ikam iba tangkum tahi ladang ngi dawa pon ban ong weng noi ugrio kata kala kham khia ngatrai ladai hok hi benya
konsol lang ki minister henry ya kani ka kam ka khia ka kam halor jo ka ke bangal de bong yifi ban ot ban ngam ot ya ka ding electric khia ka kam henry ban chu weng no ita nau minister tham da weng yung minister ng sarkar dai pun kam le minister bun kam mile bun kam de ladon ka tuan ningut ki balayo banyak telefon ya kata ka kam ka ba khia kat kani banda wan ka reaction na ka diang na kamon na kini na kitai ka jingle jongi kalong na kamta ban wan ra ya ka jing suk ya ka jing ha bat ngai i ba ka jingle jongi ka wala wan ra ya kata ka jing ha ngim simle ki ke bal palat yu puat te ngidai ka banta jong ka seng bat ngi kren ni kata ka kam na so kalong ka kam ka ngi kren na ka banta baro bat ngaso ban aji ro ya bu aji mino kemudian sekretari ya ke ke bangila ya perkhat lang ke bangila sa lang haka bor ka jong u pat kemudian sekretari haka position ju ka budon mo haka benta ju ka budon u haban ai mu ya ka jing tho ka jing kle ka de jong ngi boro ngi le lang bat ngi so ba kam dai ke ba palat puat haduk ata kat hadu ban keno yang ngi le ne kham tam ban keno jo sekretari marwei kam dai nga yang ni ban ong ba ngi le ka badai ban ujumino ulale ke bangila ya perkhat lang hajika bikin nyaro yang ngi wan da kibadon ka jing thmu ko ba selendat kibadon ka jing thmu je selendat ban kelan politik si kani kimut ban le politik sini kam ngasngo pat ba song thu bom dei ban ya kelan ya kani kam pat ba ko kani